Leisalala bing itum akha eina akha leishing roksa. Kaja leisalala varewi na karana. Leishi katha miji varewi nauna. Karejon gabigasang mati duija shini. Remakeup the archery kamdaya baubing. Manipur teri kapongli kati machine panga kashungaira. State we kongre kai gashokpam kachunga sakimda control sakuyera. 2024 Lok Sabha election polling kashine Kalakhanawa faced archery parliamentary constituencies hangpangada shinina vote sangwar. Laikyangator, archery the Tangkhul Express wipau Wungramphi Ngalung inabami dalei, pau being may sign nangarumsa. Manipur teri kapong eina miti kahai mushing panga kashungair. Imphal West Kayshamtong Thangjam Leirakli Mayor Nawaka Shumwin Teru Ngakun Shokhavai Motor Shigajinli Short Circuit Sada Maina Ksuita Tawa Kalashachi Ayang Torbung Tra Shikalik Shokna Mawon Sakahayaji Nitai Singh Hoda Heart Issue Khalei Pacemaker Kasang Minaji Alekan kawai sali awi aprevu lila maina kusuida arishangli saklaki ng hatalayaji. Lakawa kangla dongbi mandir Sritam Toriam ngalemli zingkum hangpangada shini januka mishrali kong infal kong na kaituita angun sekmai barau mamanglay kaili sampangaji. Katingun rims morkli postmortem salakashum kurli mikair. Itum na taybay achon dang senabatiwi miaka ngalei community hau aka na kongli kaitu hawa kalasakol banchong akali electric pole wi eina kushok maina kusuita tawa kati saikorali tongyang rimel wi na manipurli zingshat ungzilingsunda kushokna 2024 Lok Sabha we kashinya Kalakhanawa face achu vote sangra Bolingji achu state or UTs Jishat we parliamentary constituencies hangpangada shini lisar Chile, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh kala West Bengal hiping hilazangra Odisha State Legislative Assembly we Assembly constituencies hangmati the kani we bowling la achu upon the sar kaying gajang darik trada chiko thang haukupok okatui we hak mai tui gichi bowling angaran angayehi achu kupsangi gichina Zatra ka high face tarukli state or UTs makada chishadwi 486 Lok Sabha seat we bowling kupsangair Kanmet kashan achu witarik mati thangsar achu bowling utor bung shini li hawokair face kanawa hili elector 10.06 crore kadalayaji Tarka mateng pekar kakwili hunbun eina hungpungwi katam naw long na thanda achu ukrul down samatha kawai ngarabing ngair Hunbun katam naw long eina thawai chao hungpung youth student organization na thanda jingri ka hai kala khokha ga sa kachi tikui azingli one day cleanliness drive kwikar Town sakamata ot ngurut chili shiru kwikawai kanitot yaron ngala kala class 9 eina atung wi katam naw saikorali khonghot sair Okrul town third ka hai hi itumi sakhangai kamataya ot ngurut akhana the kwimi da razang misirlu kuchi long khani jina hangjupuna or kasachili refreshment kala protective wear ngaran mira da hanga town sakamataji district hospital hungpung kala Karasom junction hunpun tapir or ngarut hili kuchi kathana ngajon khangai leisaka district hospital hungpung bamwi 9366916978 kala Karasom junction hunbunwak 6909560479 ni contact sabayar town sakamata or achingotor bungjikoli hawokra dalei
Manipur wi kong kai gu shok pam sakim mama naira gu state shorka wi pau sambang dalei kong re ngata tai da kai gu shok apam trada ji shad wi ngajali trada shini control sakhuyera da hanga achon tang chief minister Amei Singh Nathum ministers MLAs chief secretary security officials kala department officials being na teri ko phong wi angarethi review kasak zip pamai Sazi ka hai ping shili ng John kami pekar kuida khalei wi ka shok zang ng sanai ri ka CM wi official Facebook page li ka bishok kong kai ka shok pam trada ji shed wi ng chali akamang control masakhui ranga chila sakhui khawai hotnara dalei da hang sanga DIPR power to show the state resource khalei saikorali teri ko phong hiling John kawai ka sali shichin dalei STRF team li NDRF Manipur Police Indian Army, Assam Rifles, Manipur Fire Service, District Administration, local authorities, local volunteers being so the rescue operation Sadakle Department Jinhanga. Kongre Kamataya being Kaishoka Hai Jili Yankasang Odngarudli, Water Resource Department Mangali Tanda Sadaleki TIPR na Hangsanga. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Rakara Dari Kanitang Dihar Jawi Police Li Hamsang Lira Excise Liquor Policy Case Eina ET Li Tukwida Jail Li Zangari Gasa Karotna Kashina Wuivang Jihomida Kejriwal Election Campaign Zat Kwi La Lok Sabha Election Zangkwier Karotna Ali Achakachang Darik Taratang Wayne Interim Bell Mier Kasana Kejriwal na jail hanzangi kichi muram yari lehangda ali sakla kahai kaza sapaya kichi doctor na kahan ning kri pongshokair ali karan ka jail li haiwa ni khala mahangrar manata Kejriwal na press kazip lehanga jail zangi da leisalala Kejriwal ning matio mana ngalei hi dictatorship wi eina kan milakra da Delhi CM na hanga BJP li makamya pongshok da Kejriwal na kahang Atumna ali sakai kawai kala khakmushok ngsa kawai ya ngai na hotnai gel gzang atam li apong ata tai da ina rekarek awi arila khamya wada Kejriwal na hanga ana gel hanzang lui ka hitharan merme rekrek lapai kha ana atumli mamushun zang lak mer gel lungni ranu ayarli ranu Delhi wi ort mangasam ngasak mara da Kejriwal na hanga yarili khalem mena kami electricity mohalla clinic hospital medicines treatment 24 hours electricity hikata zaikor machat mi mara da CM jena tui mera Kejriwal jail eina shoka hai thili Delhi wi avungara shinausan saikorali kachangjang ni lupa thingka mira kachila ting shit sire Tari kupong li kang John Ot sakjang dalei da shorkana hang lakawak apam kali relief materials mathada mangaram mituwa da yarina shorkali ningyang makuung leer himadai lakaina haingang constituency shong lairekik pam lekai pamli relief materials kami ot mushok tu angran angaye kasa mamathatu kang John kami pongalat lakawaji Sadzi ka hai ping wuivang relief camp leriking bam makhalei kaili semiai dalei kang John li sam dal candles hikata mier ka makhalei masakapai toilet mathada mangara mitu da hanga relief camp li mi chungnau da kai kana shongkarli tent semkhui lega pam daleji local MLA na kami relief otur abam kai khali washung ka government department wi ena ka kutom batla kawa Management mama tapu tuwa da local nauping jina mama ya kangai pongshokair volunteers being no ot yaw mikhavai sali hi machap power hi kachunga private we sahau kala chili shorkar we katom kame vatla kawaji lerikik pam lekai liver rescue relief effort maralak to the atam khalatana sadaleji Ijaja shiwi shim od mishman kawai samaman shimwe no od pungshok kawai samaman relief materials tankui kawai kasali yari kachot sambangawa atumdara ka relief ot kali yaumili kala kachila matay tuwaji
Kangajon mi de kaleji satsi kahai saikorali washung sakavai kangaran mathame sakame shorkali ngakawai pauhi IT Bureau lisambanga. Ministry of Development of Northeastern Region MDONER Nathum Swachata Bakwata Kamiyon Ayakup Sangai Terkamateng Karin Karakli Kakutom Jambau Kami Kaloot Ngurut Kwikaka Atam Achon Darik Taratangwena Mayon Karana MDONER we officer aka staff being Swachata doing shit kwingro Kala Chu organization being the Terkamateng on Ngurut Kakwili Shuru Kwingroka MDONER we as in the Khalei organization being a Tingrong Anao Yao Kame, Tingrong Kaling Hikatahi Mokok Kame, Nada Swachata Pakwata Kame on the local communities, Katam now, Washing being the Shuru Queen Sakaji, NEC Shillong the Vehicular Emission Testing SEMC, NERAMSC, NEDFI Kala, NECPTC Chikata on Ngarut Kwikangoroka. Assam ni Terukupong na Hapkanoda Assam University we porika atam sonair. Terukupong ni sak ziping wuivang Assam University Affiliate College Kaikali Relief Camp layouta katam nauping we DDC, CPCAs, even semester examination achi sara dalei kasa postpone sair. University na kahang postpone sa kahai porika with tarik masangla shad miyawa. Postpone kasaji staff kala katam nauping we safety wuivang na ka achi with tarik tarukay na tao kapok porika saikor langjin sahay kasathada wabambamra. Atam mga chamara da university jinahanga. Itum na taybay, Manipur na jota khalei thada Assam nila tarikapo mi lakkani langdali satzer. Darik magadaji shat tangay na haukapok siban zingrot kamar alung li Assami mi taru kada tierji. Tarukapong state with district chikoli zakshilagi na satzer dahanga. Unchimuli sadze kahai Assam li senda shorkar na katom miragaji Union Home Minister Amei na dui mir. Pauhi Assam CM Himanda Biswa Sarma na hangda. Ani phone kasali cyclone rimel na sadze kahai wikangajon senda we na complete support miragaji shana hangairada Sarma na ningshiya pongshoka. Latwita chirikamtaya pauping. Manipur Terukapong li kati machine panga kashungaira state we kongre kaigashokpam kachunga sakimda control sakweira. 2024 Lok Sabha election polling kashine Kalakhanawa faced achi parliamentary constituencies hangpangada shinina vote sangwar. Achuri bau hiling jangair bau ngana daklin tum saikorali ringapa kala kamaya zimikshong sasirano.